am Sujata Sharma James and I am here for Amekagi Patel. Please like and subscribe. Thank you. Hangamga rawa taubaga thongjage hangam se manipur de pubiraine nupimucha amana ma interview lakpagi do hangam peri duneba as nahan ngaranga yaw to bu thonge thumna hawjani ado hangam peri ne se do malle same ado ai thongjarake sina rose mache mache loina setoe yam chawdo chana deba de mache mache setoga oina thongjarake hari bob leijare tespata leijare ngari khitang ngari amma khatang amma ni da yeijage kainom da rose ngahing chum namdana ba ai thongjarage ko khang thangachare thong hijrage thong sare Jai jare tespata Thongba ngari kita ngejage ko methi atingba hinga hing powder du su kan thaktage hing nung sina mo ngahing sa hing dagi khadi kadine dana Sinjarage ko mayam Amekagi Mathel bu nungsibiduna like tawbiyo share tawbiyo subscribe tawbiyo ko ai loisanjarage loire mayam hangam garauga thongba do chaba tare upai di leite bidongni ko ada singju yaudre ngasidi yongsak singju yaudre ai amu yongsak singju ga hangam samthong ga tawjarake tie sangbu su tawjarake sagem pom bu su tawjarake mayam ngai minasiko Amekagi Mathel bu nungsibiyo mayam ngasigidi tham loijarage upai leite Sigidi mayamgi mayamdagi bidai lawjarage matang sa Hi, my name is Mitali Ramare. I'm here to cheer for Amekagi Patel. So please like and subscribe.